Shane nje bazona ngibukela sasikhathi lesiya. Ngathi mazithi ziyaqala ngathi kubandanyana impela lapha ngabo 1 6 manje sibe sesiphuma yabona. Bese siphuma. Ake sikhulumeni ngendaba le yobungcwele. Yasikhulumile usukela ibheki iqalile bazalwane. Yasibalwe isihloko la ngabantwana benkosi. Sesikhulumeni ngenkonzo yobungcwele. Ngafushane entambama bazalwane. Amen. Amen. Sikhulumeni ngobungcwele. Sanibonani phela bakhona. Amen. Asenze abajabulile. Hallelujah. Siyabonga. Sikhulumeni ngobungcwele. Ukuthi uNkulunkulu uyakuzonda ubungcwele nalo uyakuthanda na. Okanye ufuna sibe ngcwele okanye ufuna senze njani. Vele nje kancane ngeke ufunda amavesi amaningi. Nethinda bami ngishwakathele sihambe siyothandazana bazalwane. Bazona besonakele ngendlela enzima ngabo. Icala libomvu bangatholakala la ngaphakathi endlini. Ufuna ukuzibusa. Icala libomvu phambi kwaNkulunkulu. Akekho phakathi kwethu ofana sibuse la. Akekho phakathi kwethu ofana abe inkosi la phakathi kwethu babanye. Sanibonani phela ngoba. Amen. Ayikho inkosi la. Sanibonani phela makhona. Akekho afana buso omunye phakathi kwethu. Kodwa omunye nomunye ufana akhala ukuthi inkosi ngisize ngone ngibengolalelayo. Ngoba sonke singene ngomusa abazalwane. Sihawukele ukuze kube la. Uma kuyamba sathi abekudala wasibulala. Abanye bazebana befakaza phakathi kwethu bathi angazi ukuthi uNkulunkulu wakwenze njalo ukuthi akhethe mina efimelini yami. Wabe bengcono abantu bebefana bakhethile kunami. Kodwa akhetha mina. Ika umusa le. Musa bazalwane. Singene ngenhlanhla. Kunabantu abakhosi ukuthi bavalwe amehlo nezindlebe ukuze kuzongena mina naye. Amen phela bakhona. Amen. Basikhumbula abazalwane ukuthi kunendoda eyalele esiphambanweni yahlatshwa yashaywa befana omunye nomunye aphaphama noma ngabe unesiphuwe sinjalo ungakhomi ngaso. Amen phela bakhona. Nwasinjani sinamandla kangakanani bana kodwa silo fanele ukhome ngayo. Amen phela bakhona. Sanibonani. Noma uNkulunkulu akubusise kangakanani nawezinto zenyama kodwa kufanele ukuthi kube yinto lezo sihlukumeza ngayo. Sifanele thina sonke lapha endla kaNkulunkulu silele umoya ophansi ubaphansi. Ukuze nongena kalomnyaka uma iphefumulo esukuthi yacha ngifike endlini kaNkulunkulu. Amen. Amen phela bakhona. Amen. Okay. Asifune incwadi nathi apha. Incwadi kabani wonke. Enqulo wathi leve uze. Yes. Ngifuna njalo. Basanga bese ifuna lo ncwadi le. Chapter 1 11 kale 11. Chapter, sifunda verse lika 44 no 45. Ngokuba nguJehova uNkulunkulu wenu. Ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele. Ngokuba mina ngingcwele.
Amen phela makholwa. Amen. Uthando luka Baba. Isizwe sikaNkulunkulu sokuqala elithi iBhayibheli uIsrayeli lo uNkulunkulu wamkhetha kodwa hayi ukuthi wabakhethela abazalwana ngoba babengcono kubantu emhlabeni kodwa ukuthi kufezeke intando yakhe wasikhethela isizwe sakwaJuda lesi manje ke lithi iBhayibheli abazalwana bebephila ngomthetho amen phela makholwa amen bebephila ngomthetho manje endleleni yonke ebebeyihamba uNkulunkulu ephumana beGibhita kunemithetho bekabanika yona amen phela makholwa amen manje siyezwana eminye yemithetho ukuthi ke uNkulunkulu uthi kuwo ababengcwele ngoba yena uJehova lo ungcwele amen phela makholwa amen uma kushona amazwi la usuka endabeni lapho uMoses esechazile isilwanyana zonke efanele zidliwe nesingadliwa amen phela abantwana benkosi njengabantwana bakaNkulunkulu amen phela makholwa ngoba manje phela usethi ke ibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele ushe esizweni sakhe sanibonani phela makholwa uthi nikaqale nisingcolise langasiphi isilwane esingadliwa uthi kodwa ibani ngcwele ngoba mina ngingcwele amen phela makholwa ngoba ukuthi uNkulunkulu bazalwana uyafuna ubungcwele kithi uma ungenzakala phakathi kwethu ubungcwele bungabikho uNkulunkulu uzokushiya uma ngabe ngekasishiya amen phela makholwa uzobusishiya ngoba inkinga uNkulunkulu wethu ungcwele so ngamanye amagama wonke umuntu okhona phakathi kwethu akukhathazeki ngomncane womdala kufanele azabalazele inkonzo yobungcwele phambi kaNkulunkulu ngoba inkinga lo Nkulunkulu esimkhonzayo ungcwele bazalwane athi ukhona bonke abaphatha igama lenkosi uthi abathethe kuso sonke isono ayikho into exabanisa umuntu noNkulunkulu bazalwane ngaphandle kokungcola uthi manje ibani ngcwele bazalwane usho njalo uMoses ibani ngcwele ngoba uJehova lo ungcwele yenqobo lwakhe amen phela makholwa amen uyabona maseshathe ngifaka namhlanje noba ngeke isibe nesikofu mara manje ayiphinda kusasa ayisesiklini mara ngiyakizwa ayisesiklini ayiphinda kusasa noba ngeke ibe nesikofu ngingajuluki inuka amakwapha ngifike ngibeke mama ngiphinda kusasa ayisesiklini siyazwana makholwa manje uNkulunkulu manje usinikeza umqondo ukuthi kufanele thina sizingcwelise ngalo lonke ixesha sisihlambulule uthi ke bani ngcwele ngoba mina ngcwele amen phela makholwa kungani ashela amazwi uNkulunkulu kungoba uyazi phela bazana uNkulunkulu ukuthi kunala silande khona okuze sibe la usilande sonakele singafanele bangabendlu yakho kodwa wasilande wasilethe endlini yakho esilethele kubo lobungcwele besingabazi amen phela makholwa uthi ngiyaqala nisingcolise ngesilwanyana esingadliwa amen phela makholwa sanibonani makholwa
Amen. Ibani ngcwele ngoba mna Jehova ngcwele. Uthi katani singcolise ngesilwanyana esingahliwa. Akukuthi phakathi kwethu basana ubungcwelana uNkulunkulu usinikile masingena ngalomnyaka. Amen phela bakhona. Kodwa manje masiqhubeke endleleni bazalwane. Ngenxa yenjwayelo endleleni nangenxa yokuthi bendlela kuhamba kube nezinto esiyaba siyasibamba enelezinto singcolise ubungcwele bethu. Sanibonani phela. Amen. Amen phela bakhona. Amen. Phela ukuthi manje sesingcwele akusho ukuthi sefana masiphume siyojola abadolayo abajaba bawudabo abeba bawukweba. Kodwa manje sikhona ngaphakathi kungenzakala bazalwane zibe khona izinto ekutholakala ukuthi phambi kaNkulunkulu sisingcolisile ubungcwele abusekho phakathi kwethu. Sanibonani phela. Amen. Amen phela. Amen. Ibani ngcwele kusasekhona yini ubungcwele empilweni yakho? Sila ukuthi uzohlambuluka ngithi. Amen. Amen phela bakhona. Amen. Sanibonani? Amen. Ibani njani na? Ngcwele. Ibani ngcwele ngoba mina Jehova ngenze njani? Ngingcwele. Ningasingcolisi ngokuhloboloka lesilwanyana esingahliwa. Yini ke ngcolisa ubungcwele bakho wena? Yini ayenza ukuthi wena uxabane noNkulunkulu ngoba wena uhlezi phansi kunezinto ezihamba ziyanyamalala endleleni ziqoshwe yini? Kodwa manje silabazalwane ukuze manje siyomncenga uNkulunkulu simncenga ukuthi abuyisele inkazimulo yakhe phakathi kwethu abuyise ubungcwele bakhe. uDavida wakhala ngabo athi ngathi phuci ubungcwele bakho Nkosi. Amen phela makholwa. Amen. Sanibonani? Amen. Uthi mina uthi khoyo uNkulunkulu wenu uthi ibani ngcwele ngoba mina ngingcwele. Uthi umvuzo usekhona ubungcwele yini na? Amen phela makholwa. Amen. 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 Sanibonani bobaba? Amen. Sanibonani ekhaya? Amen. Ibani ngcwele usasekhona yini? Uyafuna uNkulunkulu asalwane. Ubona konakala kangaka ngaphansi kwaNkulunkulu inkinga kulahleka ubungcwele bazalwane. Kungaba abanye uphaphama sekhuluma ngendlela athanda ngayo ngoba inkinga ubungcwele busekho. Ngoba ngabe ukhona ubungcwele ngaphakathi komuntu noma uyafundisa noma uyashumayela noma wenzani kodwa uyawabala amazwi bakawakhulume. Uyayinaka into engahlukumeza omunye. Uyayinaka into engangcolisa ubungcwele bakhe. Ngolo muntu ngcwele. Amen phela makhona. Amen. Kodwa ngenxa yokulahleka ubungcwele ngaphakathi kwethu kaNkulunkulu kungaba abanye bayakhona ukushumayela mara banenhlambe emlonyeni yabo. Kungaba bayakhona ukufundisa benze konke mara banenzondo laba bantu. Ike ulahleka ubungcwele. Kodwa uJehova uNkulunkulu uthi asibengcwele ngoba yena ungcwele bazalwane. Amen phela makhona. Amen. 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 Ibani ngcwele ngoba mina ngingcwele. Bazoliyadingeka lenkosi yafuneka siyenze namhlanje. Amen. Amen. Uyasibona mase sihlawu sami sipolishiwe. Mara ngaphuma ngendlini encane mangibuya sesine dust. Uma ngizithanda ngihlala ngiphethe lapha esikhwameni. Ngibona ngepokothi kancane. Ngithi ntithi isiqatha sami. Ngifuna sehlala sibonakala kunosiko umuntu ophilayo. Sanibonani makhona. Anjalo amakhola abazalwane aphethe lenkolo esiphethe kaKristu esashunyayelwa yona. Amen phela makhona. Ahlale esigadzile yonke into ayenzayo ahlale lumkile ukuthi inkolo yabo ingabi naqhaphasa. Hayi balulusa ubungcwele babo. Ngoba uPaulus walamazwi uthi lalalani bazalwana uthi hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Uthi lalalani ngaphandle kokuthula angeke sayibona inkosi ngaphandle kokuthula nobungcwele. Ngamanye amagama ubungcwele uhamba nokuthula. Kwaqala sikhothini kwaxokozela kwakabila kuthula kulinyamalala ubungcwele. Kwaqala kumzalwana akabila kuthula kuye kunyamalala ubungcwele. Kwaqala abazali ababili balwa kupulpiti baqala babikelelana kunyamalala
ubungcwele wathi papa sabelana ukuthula nabantu bonke kanye nobungcwele ngoba ngenabo ubungcwele angeke ayibone inkosi. Amen. Mbala namhlanje sokuphenduka isondo la ngaphakathi. Kuyaxokozela kuyalikwa. Buphi ubungcwele? Alophuphika amadoda uzona kuqala indoda yalo le ndoda le. Iwala nangesingesi nangesigirike. Iwaphenya wabekela uzuqala indoda yahlola le ngibala kweliyalo le ndoda. Buphi ubungcwele? Ibani ingcwele. Amen khona abantu babenkosi. Amen. Ibani ingcwele ngoba mina ngingcwele. uNkulunkulu adimanje ubungcwele kithi bazalwane. Uyasazi uNkulunkulu sithola sonakele. Siphuma kwisizwe ngesizwe sonakele, kwisizwe samasiko, kwisizwe sokulwa nokonakela. Kodwa manje ukhulumisa lodwa uthi bani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Uthi nikaqala nisingcolise. Lalela mntana sekhaya, yini ke ingcolisa inkolo yakho? Amen. Phela sanibonani. Amen. Bungcwele busasekhona endlini kaBaba na. Haleluya. Amen. 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 Abanye bakuthiwa skate one side umthetho one side bayithanda kanti ukudlala lento. Uma ngabe sina ubungcwele ngokuphelele bekungeke lapho eplotini sithi kuthiwa kuyakhonzwa ngaphakathi ziyehla izahlukayo. Ubathele behlebelula lapha ngaphandle nabafana befaka amakwayikwayi angaka. Befaka into ezingaka. Ngoba ubungcwele bezicontrol kumuntu. Umbambe ingqondo athibele ukuthi alalela uNkulunkulu. Kwaba namhlanje ngendlela uqokozela ngayo uvinjwe lapha nanga uthi umbuzo buphi ubungcwele endlini kaBaba. Buphi ukuthula ngaphakathi kwendlu kaBaba. Abanye bayidlala ngasala ubungcwele akangeke ukuhlabalele khona abazi kahle ukuthi uqomile lo muntu. Ahlabalele ngevoseselayo azi kahle uqomile lo muntu lo abene speak kodwa ubungcwele buphi bakunjalo. Kodwa uJehova uNkulunkulu wezulu, uNkulunkulu walabantu uhlala ubungcwele phakathi kwethu uthi asingcwele ngoba yena ungcwele. Sanibonani phela. Amen. Amen phela makholwa. Amen. Ningasingcolisi. Namhlanje izinto zangaphandle zigcwele phakathi kwethu. Sisingcolisa ngaso. Amen phela. Amen. Lana isiqhebeza lakusingela ekhaya lena. Akusingela. Isiqhebeza nakani phela. Isiqhebeza sinento ngomuntu ophilile. Lapha phela ukuthi ikwenza into ngomuntu wesport. Umuntu akayisa umsipho. Ngisho abayedeni mina. Kunjalo. Mara amanye abasithola khona lapha ngathekini kaBaba. Ephuma abantwana umfundisi, aphuma ufakela abantu abamfundisa umntwana khona. Kwakunyasa abadrayiva imoto, abalethe enkonzweni. Sanibonani phela makholwa. Amen. Sanibonani. Amen. Bona bathi uNkulunkulu ufuna ukungcwela endlini yakhe. Uthi bani ngcwele ngoba mina ngingcwele. Uthi Jesu kanye nabalangalalelani indlu kaBaba niyazihle siyake nabaphangi indlu kaJehova kanti indlu yokuthandaza le. Namhlanje kubethwele ngaphakela kuyaliwa kuyahlekana kuyazondwana uthi umbuso buphi ubungcwele. Sanibonani phela. Amen. Amen. Sanibonani phela. Amen. Athi uphole khona phela eThesalonika bazalwane anibisela ngemanyaleni nibisele ubungcweleni. Ngibani ngcwele kwamina ngcwele. Ulifuna ingcwele uNkulunkulu. Mhlawumbe wazi ukuthi ungcwele uhleli phansi ngawugcina ungcwele kana sesengcwele phambili. Athi upholelani bazalwane. Imizidlo yenu maybe clean ibe ngcwele imizidlo yenu. Uthi nizidle ngezinto eziphilile. Ngezinto ezithandekayo phambi kaJehova. Nizidle ngezona zinto ezindisekile. Ngabanye bagama ngesizulu esinesidima. Nithi ezindisekile nizidle ngazona lezi zinto. Kusuphana into yenkosi. Kodwa umhlaba ongalandi abantwana benkosi. Izinto abasidla ngazo ziphaphele inyama kaNkulunkulu. Phela bazalwane
siyi-one bebe nomsindo la. Amen. Bebe nomsindo. Kodwa uma we-20 bawubamba-Israyeli unaphakathi kwethu. Bathi ngeke Nkosi sicela usimisele inkosi ezakusihola ukuze sifane nabanye abantu. Kulo moya khona khona bebahlala. Ibandla linendaba noNkulunkulu, linendaba nese okulifitha ezweni. Ungaba nendlela benza ngayo izinto zakho zenza njengese. Sanibonani phela makholwa. Amen. Sanibonani. Amen. Amen phela makholwa. Amen. Abanye bongcwele babulahlo okhuluma kakhulu, bakhuluma too much, bakhuluma stophi, banyamalala ubungcwele. Sanibonani phela. Amen. Sanibonani boy. Amen. Sanibonani baba. Amen. Mina ngiyabathanda baba mana bathi amen nje bakuvuna lula ngabo sometimes. Ngapha uyakuba ngazumva nto ngithi amen. Ngana bakulalele bayihlole le. Yibani ngcwele. Senabo yini ubungcwele? Kusekhona yini? Masama sifunde. Asiye 19 kuyo le chapter. Sahaba. Sibekele sikhathi 19 sifunde verse 1 verse 2. Ngiyacabanga. Kwathi phande ningasibonisi ezinto esingahliwa zingakho izinto esingafuneka endlini kababa esilanga phakathi. Abanye izinto zakhona baziphethe bagijima nazo ngengqondo, abanye baziphethe bagijima nazo ngomoya. Atubole kantanozini ukuthi imizimba yethu uyithembe kaJehova. La hlala khona unakho yini? Wasaqala ngapha sithi diko phansi. Sayidopha ithula ithe phela. Isho ngapha sithi siyavuka nayo. Ubona baba khona ezibamba impahla. Unathekwa nisakhoba ibhanshi. Bahleli nabayazi kwenzakalani ngapha abanye bakhona ngapha. Amen phela baba. Sanibonani. Funda verse 2. Ngisho kuyo yonke indlu, kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli uthi kuyo niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Akakuwanja kwethu ufunde nokuve. Imithetho yobungcwele. UJehova wakhuluma kuMose wathi, ngisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli uthi kuyo niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Amen phela makholwa. Amen. uMoses unikeza abantu abakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu Moses batshela yonke indlu kaIsrayeli. Batshela ngumyalo wobungcwele ukuthi bafanelwe babe ngcwele laba bantu laba. Ngoba yena uNkulunkulu uNkulunkulu wabo. Kulazathi khona obakhipha lapha eGibhite ushila sibuya khona. Kulala siphuma khona bazasakhiswa khona. Amen phela makholwa. Kodwa masabizelana ebungcweleni. Langishiya iBhayibheli uthi uNkulunkulu akasibizelanga thina emanyaleni kodwa usibizele kuphi na ebungcweleni bazalwane. Uthi ke banjela lalela tshela lendlu le kaIsrayeli ukuthi ababengcwele laba bantu. Nangu umyalezo uthunyiwe bazalwane. Phakathi kwethu ukuthi phakathi kwethu nababa uJehova uyafuna lobungcwele. Uyabuthi manje uyafuna ubungcwele ngaphakathi kwendlu yakhe. Iyayothi ngesiphethe ukuthi ubungcwele endlini kababa buyafuneka. Unyamalale kuphi? Amen. Ayikho into esikhulumayo asizanquma umuntu asizangena sinjabenze sigodi kodwa silethi kuyodwa uJehova uthi indlu yakhe ifanelwe ubungcwele. Siphethe lo message uphela ngokukhona Israyeli akana kulibala uyesa akana kulibala. Amen. Uzabathola abanye phakathi kwebena amagqubu. Uzabathola abanye bengakhulumisani nabanye. Uzabathola abanye bengabahambeli abanye. Uzabathola abanye bebhishane ngezibhakela. Uzabathola abanye bebhizinesi nekhone.
Amen phela makhola. Abathola abanye besenzisa phakathi kwethu afike senkasibulweni yakhe. Ngokuyeza kanakubala umnikazi wamandla kungabe uSamandla yasinenga ukuthi isindlu yakhe asibengwele. Akunandaba uyafundisa, akunandaba uyasihola, kodwa lalela uSamandla uthi asibengwele. Nangu umyalo osinike wona. Akuthi usalala, akunandaba, kodwa uSamandla ufuna ubungcwele. Ikhipha ubungcwele bazalwane. Amen phela. Amen. Sanibonani uthele. Amen. Wakanjalo. Esitathweni sami kodwa kwangihamba ngisendleleni iphopho seyithelekile enye ngize ngifuna uyivimba nangezandla yona seyithelekile lento injalo impilo esiyiphethe sisendleleni bazalwane ukhona silindile ngapha nangabe uphethe amakhasi uphethe yonke into uyasidudula uyasilahlela abeli phela makhola kodwa kufuneka bazokukhumbula ukuthi ngibizwa ngubani ngabizelwaphi bana ngibhekene naye abeli phela makhola namhlanje amakholwa akhohliwe namhlanje indlela enizangayo amakholwa akhohliwe ukuthi alandweze nobugqila alethe enkululekweni angena ngomusa alangaphakathi aphila nendlela athanda ngayo ungakwabanye ayahamba ayonqamisa ngaphandle abuye azohlabelela abanye abahliziwe abuye sengaphakathi kwethu bahlabelela basinikelele izimo ziyabanje amafemini babodwa abanye phakathi kwethu abafoni abaphethe abanyama babodwa abanye phakathi kwethu emakhaya impilo abayiphilayo nakele ubani intombi zakhona sigcwele isitrata ngama-night kodwa ukuthi ukholwa nathi lo muntu wayi ngoba konakele ngoba sisendleleni lalela mntana sekhaya abanye indlela baphila ngayo baphila indlela wonakala izinto eziphume emlonyeni wabo asikhombi ukuthi bangabakholwa kodwa lalela uJehova ibani ingcwele ngoba mina ngicwele sanibonani phela amen sanibonani amen amen phela makho amen Mos bashe udlulisela umyalelo kwabantu wobungcwele ukuthi ababe ngcwele ngoba mina ngicwele amen bantwana basekhaya usazela kanandaba mama ukuthi ubuya ku7 days fasting ulele ngeside uma lethu uphuma kuyo between a minute unawe sa ukulindela ubuya kwezinkonzo yobungcwele uyithatha uzwela ukuthi khawe mphathisiwe akuniki awa unenhlanhla akuniki 2 hours engosana unenhlanhla ithi yashona sayinezilelo wayi kwakumelene nobungcwele abanye phakathi kwethu abasingolsana kodwa lendoda bangolisile lendoda bafaka ngaphakathi kwezinto labo bangobafana baqaphele bayithatha lento bayibamba kodwa namhlanje sikhona bantwana basekhaya phela ngibuya from eWestern Cape bakhona abantwana benkosi ebefaka ngikhulekele hlophathi kwabo kodwa uSamandla wathi hambe uyibhenki amen hayi ukuthi awekho amadoda angaphasa le message amanye bangayiphasa ukudlula le message kodwa ho from Western Cape wangihluza izingozini zonke uze uzwayityala lapha
So ngahlala esiphiwa sesothana uhlambele holi mara bala la. Kasa lokuzofema. Unawo yini? Asebe sofunda. Asabe sofunda uPetro ngani? uPetro wokuqala chapter 1. Sikale ku verse 14. Njengabantwana abalalelayo, ningalingisi iziganeko zakuqala ekungaziliweni. Kodwa njengoba nibizayo engcwele, manibe ngcwele nami ekuhambeni konke. Ngokuba kulotshwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Niqaliseni ukululama, ningaziphathi ngendlela ebeniziphatha ngayo, ngokuya beningekazi into ngokhono. Lalela uthi nomzalwane liphinde Niqaliseni ukululama, ningaziphathi ngendlela ebeniziphethe ngayo, ngokuya beningazani. uthi zijwayezeni ukuthobeka ukulalela zijwayezeni uthi ke lalela ningaziphathi njengendlela eniziphethe ngayo ningekakholwa ngenzele kulo ngamanye amagama kunomahluko ukuziphatha komuntu okholwayo nongakholwa lizawuthi sihloko sakhona lapha yana singangeni efutheni labahedeni so ukuthi kunendlela abantu abangakholwa baziphatha ngayo kube nendlela thina bakholwayo efanele siziphathe ngayo uthi uphethe lapha bazalwane lalela zijwayezeni ukuthobeka ukwehla zijwayezeni ukwehla and kuyaqala ukuthi uma thina sikele sibe na umoya wokuthobeka ngaphakathi kwendlu kaNkulunkulu ngamanye amagama ubungcwele uzonyamalala ngoba inkinga sesingenwa umoya wendoda yokukhukhumala esilawuleki asigobeki kungaba namhlanje kuyafundiswa ziyafakwa esahluko ayathandaza izalukazi namakhehla kuyathandazwa uthandazela izahluko uthandazela isifundiso sikaJesu ukuthi sifithe ngaphakathi endlini mara kunabantu abasikahlela kunjalo wayinkinga ngoba nawe uthobeka basa abantu umoya weso umoya wokusitela moya weso amen lo moya ungelela ngaphakathi phela phezulu abantu abalawuleki uyanibeka balibeka naleka uNkulunkulu uyanibeka siyabeka kwathi phela kufanele thina sizijwayeze ukuthobeka ukwehla kungakathi uthole ebalakalayo bazalwane omunye ngakamthatha omunye ngathi umkhulu kunaye Nasaba into yonke ibalingcwele kaloku Thixo unibiza kaloku Thixo unibizile ungcwele kanti ke nezibhalo zisho ukuthi ibalingcwele ngokuba mna ndingcwele niyazwa bazalwane lithi uNkulunkulu osibizile ungcwele kanjalo nathi masibe ngcwele kunalabo okhulana namashada izovalithi uma ngabasithi kuya uNkulunkulu ngutata wethu lithi asibe ngcwele ngoba naye ungcwele abelifela nokhona amen yena abantu bafithi kusumbuso uthi mana yakhuphukela endlini kaJehova na uthi Petro lalela kulosazezela jana osazezela kasi lona nhliziyo ehlabukileyo kuyayedwa yakhuphukela endlini kaJehova esingathi thina bazalwana asifanelanga ukusondela kuye
intando yakhe benze izwi lakhe uthi mina ngingcwele uthi kanjalo nani baningcwele uthi yami ifanelwe ubungcwele amen ubungcwele amen phela amen ubangaba ikwenza ubungcwele sinayibamba bekungeke sithandaze namasathanisi bekungeke sithandaze namasathanisi la besingeke lapho singeke sithandaze nengwakhe lapho bathi wethu sihlabelele ubungcwele bula bese phela ubungcwele sikhona ukukhuluma uqobo bakhe kulala phakathi amen phela amen ungaba manje afuka mina qale khabo la ngaphakathi ahlela amasathanisi lapha masithi go to Jesus and go to uhlwathisa ngoba ikhipha ubungcwele akukho kodwa bathanda ubungcwele balaphakathi bethu uzosihlawula indoda iphuma phandle ukhona ufaka into yakho lokho lokhoza ikikizwa lomlilo amen sanibonani phela makholwa amen sanibonani amen asangeni sothandaza dadewethu usenabungcwele usenabo mfowethu ubungcwele usenabo yini usekhona ubungcwele baba amen phela makholwa usekhona ubungcwele gogo usekhona ubungcwele mama uphila njani ekhaya injani impilo yakho uNkulunkulu udimanda ubungcwele uthi ngoba yena ungcwele ufanele sibengcwele lalela lasibuya khona ithi iBhayibheli lesingongisi esinye esingafana sisihle sinike isinye esingolsile inkolo yethu bazalwana sinike isinye esingolsile ubungcwele bethu bazalwana sinike isinye esinkoshile umoya kasomandla ngaphakathi kwethu kababa sinike isinye esinkoshile umoya kababa ezimpilweni zethu kodwa namhlanje sila akusebe uloyo naloyo ayokhalela ubungcwele athi Nkosi ngigeze uNtata uthi Nkosi ngihlaza zonke izono zami lalela athi engizaziyo athi nalezi engizazi kungaba namasamu kaNkulunkulu uma kusicela sizohlambuluka sicela TUT Campus sothandazana uma sikahle uNkulunkulu akazikhiphi idolo akazikhiphi kuba ngiyaqala nje nomzimba kanakana yazini akanaso nethi inkinga uyothuka Yesu ukuthi ayikhona awuthandonakala enakonakala nethi uqinga usabukhulu sanibonani makhosi amen ngenxa yezabazana sizathi mina sami lesotshela alifuna ukuzibhaza mina sibokuthi sisibeke ezindleke sasitopha amaphilisi sangabaningi ifo namhlanje usuke likhuphuke ngakene emthandazweni siyabonga lamakhetha kunwake asingendela siyangena lento le akangancane amaphilisi awushukela ingawema kancane sathandaza amen phela makhola manje simhlonipha uNkulunkulu ngalo kasenzele kona kona ngiphela sabe sothandaza kubani bathi Nkosi ngigeze kusekhona ubungcwele usabuze empilweni uyabona umuntu akasela ubungcwele akasezwanisa ukuxoxa noNkulunkulu uhlala kulo kuphela uyabona mase umuntu unenkonzo sikhuluma ngayo uthi evuke ekuseni eplaga amanzi ethi ufuna ukuphila emsebenzini uma kahlele esitulweni okanye esempethini kunezinto ezigayile ezikapolisi zizodwa ezimchazela amaphutha akhe ukuthi izona zabashumayela kahle izona zabafundisa kahle izona lofaka zanga kahle zizodwa esiveleza sesubili bathi kanti iJehova unjani wena uyithola indoda isifasi komyakhandaza imukusa udingo kuyo wayikile le ndoda ibavela naye ngithi mina bantu bazabavana naye bawenze zonke izinto bafuna ubungcwele ithi le ndoda lena yawenza konke yabavana naye yathi akethu kuyekele amen bantu bazawuwenza konke bakufihlekele singaboni bakwese bathi Jehova uyakwazi ngisise uyisubungcwele tambamba le ndoda amen amen ngiyawathanda amazwi ayo ithi lamakhosikazi ithi lethani konke ngoba la siyakhona sokhona kuJehova azifuneki lezi zinto siyokhona uJehova ungcwele siyakhona
apho amadoda azawumazi uJehova athi la kwami lalamanyala wangeni la kwama wangeni lamanyala angingeke ngifundise ibandla likaJesu ezinto sotholakala la ekhaya apha amadoda azawuphumela obaba alenge uJoshua athi mina nendlu yami ngisimela sizomkhoza uJehova aphi siyahlabelela ngihlanze moyeni ngihlanze baba namhlanje siyaweza bonke bathi siweza bonke siyaweza Nkosi kuyisibunzo lempilweni yami masikemeni kuyafuneka amen phela makhulu yena kunyamalala kobungcwele umsebenzi kaNkulunkulu umile phakathi kwethu kunabantu uNkulunkulu afuna manje ugilizika ngabo umhlaba lewebheni bamasi ngabo laba bantu kodwa nethi ngenxa ubungcwele kungekho phakathi kwabo zimile izinto kanti usathane uvimbile uyazi ukuthi vela manje sizokwenzakala akasiphatha athi ubhongowame ubheni kodwa usathane uyazi ukuthi uma ungcwele ubungcwele usebenzi wonke umile siyahlabelela bazalwane asingaphi siyena ubungcwele siyahlabelela uJehova uthi baningcwele kwamina ngicwele bukhona yini ubungcwele usasekhona yini ndiyavuma kulevela liphele belikhoba bukhona vela ngalo mara nje sikhuluma bukhona yini ihlanze emoyeni enqani uyazela mfuleni